Parobrod je otvorio letnju sezonu izložbi. Na prvoj su prikazani radovi brojnih akademskih umetnika koji su pokazali da njihovi različiti stilovi ipak mogu da se spoje i opčine publiku. Grupna izložba radova Umetnost na papiru pretvorena je u regionalni projekat gde su savremeni umetnici prikazali kako jedan običan medij kao što je papir može da se pretvori u vrhunsku umetnost. Naziv ove izložbe je Table Vivant, to je jedan čuveni naziv istorijski za nešto što predstavlja žive slike ili slike života. Svi radovi se međusobno razlikuju, ali ih spaja to što je svakom od umetnika koji su izložili svoje radove papir kao podloga omiljen za izražavanje. Na prvi pogled je odmah jasno da je reč o najrazličitijim umetničkim izrazima koje na kraju spaja maestralnost umetničke izvedbe, ali i karakterističan prostor Parobroda. To je sve na prvi pogled, ali s druge strane potrebna je ta jedna unutarnja koncentracija, jer zapravo to nešto što se dešava na papiru je zapravo samo nešto što se transponuje iznutra, odnosno to je nekakav unutarnji performans. Vojislav je u potrazi za lepotom na mestima gde obično ne tražimo odlučio da slika korov. Mnogi korovi su lekoviti, mnogi su jestivi, neodvojivi su deo ekosistema. Korovi mogu da se podvuče neka znak jednakosti između korova i ljudi. Izložba svedoči o različitim doživljajima sveta, života, umetnosti, a pokazuje koliko likovna umetnost u našoj zemlji napreduje. Radovi su izloženi do 9. jula.